Chibai ule March ni som ni le pakhat tania tuntuma kan thu thar ngai thak tur te hi March ni som ni zan laia kan buat sai ani Russia top investigative body chuan International Criminal Court ICC prosecutor le judge telaka criminal case asiam let saka President Vladimir Putin chu indona athil sual tia pu'a thu buai siam sak ani awang le mantura thupe ICC hiana chu awang ani athil hi State Investigative Committee chuan thole ni khan Russia do dalna lantirna na puanga ICC in Putin le afa te commissioner Maria Lova Bilova te chu Ukraine atanga Russia ramanau pangte thon chuak tu indona athil sual tia apu nu nithum nuwa apuang le ani Putin a hian pu ani atanga nikhat nuwa Russia ina op Ukraine khopui Mariupol chumak tak main atloa kum khat chung zet Ukraine abe atanga chiat narap thak berber athen na munani committee chuan Putin alama tangin criminal liability omthei na tur chana omlo ti soin kumsang khajakwa somsari pathuma United Nations Convention nuaya ram huai tu te chuan absolute immunity an nei ti asoi Russia thu chua chuan criminal prosecution hi dan kalani ti achianga criminal liability nei theina tur chana omlo awangani ati ICC prosecutor thil ti hi Russia dan noya dan bo chiat na ani ti in committee chuan asoya hreng chungin misual lo chu thil sual tia apu ani ati prosecutor le judge te hian international relation ti buainan international protection nei ramdang ai o pakhat bei turin anin buat sai niarin lelanni ati bok Kremlin chuan ICC warrant ti chua chu thilrap thak tak nima se dan noya thil dik lowani atia Russia hi ICC zoma an thu thlung ziak tu an ni velawa wangani ati bok ati lai hian ICC president Hofmansky chuan Nimin Khan Al Jazeera nena Russia chu warrant ti chua ani theina tura ICC a atel lo chuan engma omzia anei chuang lo apoimo lo tak zetani ati ICC statuin state party jasom ni pathum international community zong mun thuma thana mun ni omna chuan ko thian state party emo athunei na pom to state emo ram chunga thil sual ti chungchanga thunei na anei ani Ukraine hian ICC hi voi ni apom to a kumsang ni som pali khana pom le a chumi nuwa kumsang ni som panga khana pom le to ani ti in Hofmansky chuan a soi Russia ina chui chian na hian ICC official abe mek te chu prosecutor Karim Khan British ukil le judge Tomoko Aken Rosario Salvatore Aitala le Sergio Gerardo Ugaldi Gonzalez te anni ICC malak nang chuan court member ram jasom ni pathum te chuan Putina an ram chunga ake apen lu tani chuan lo mana athu buai ngai tu tura daheka son turin nanti ani mase Putina hian man ani theina na ris la a ram dang ama lo man thei tura tlo chu ari nom lo hle a Russia hian asipai te po an thu buai ngai tu turina pe chuak lova mase president na chel mek tu ni sin thil ti om lo tak Ukraine abe na atiani ti lantir tu symbolic step poimo takani Ukraine chuan thlasom pathum don kalta atanga indo tanani atang khan naupang sang khat le zaruk chuang chu dan lova Russia emo Russia in alu arama emo son anni thuwa soyani Russia hian van tlang ma a Ukraine naupang sang tam tak Russia a huai lut ti asoya hei hi buaina muna naupang nu le pa nei lo le naupang enkol tu nei lo te hum him na tura an tran puina angin Russia chuan asoi thungani
Central Agency in diklo taka an manawangin BJP huna top don ti in Achilles Yadav chuan a soivele ta Samajwadi Party SP ho tu Achilles Yadav chuan Bharatiya Janata Party BJP chu eptu party huai tu te bei na man ruwa atana diklo taka Central Agency te man ruwa atana manga puin an thil ti awang hian BJP hun hi ti top sak ani thuai dona ti nimin pia Kolkata a press conference anaya SP huai tu chuan Congress Party in amma a Central Agency te diklo taka an long mang thin ang bokin BJP hian ativele mekani Congress hun ti top sak an ni to a BJP point an din mun ang bokhi an tong ve don ani ti ina soi Yadav chuan Central Congress kai hruai United Progressive Alliance UPA sarkar Trump ni na khan rampuma chibing chiar pui kha census nei tiamma se akal pui lo ti soin BJP kai hruai National Democratic Alliance NDA sarkar chu kha census hi buat sai ngei turina phutani Punjab Police te chuan India atanga inlak rana Khalistan ram din du tu Wasir Punjab de ho tu Amritpal Singh chu man tumin an zong mek Punjab Chief Minister Bhagwan Man chuan Amritpal Singh man tum chungchang hi March ni khan Union Home Minister Amit Shah nena meeting an nei tumina soya sarkar lai pui point Punjab province te pui tur hian Central Force po alo tir to nia soyani Waris Punjab de hi actor le activist Dip Sindhu din ni in ama hi nikum February thla khan motor accident a athia hemi nu hian Singh hi an por huai tu atan hian ruatani kumsom thummi Amritpal Singh hian India ramatanga in lak rana Khalistan ram din chungchang hi langsar takin alo soi chuak pho to ani official te chuan Singh hian Pakistan Intelligence Agency ISI le ramdanga firfiak por than khat nen inzomna thatak an nei ni an soi Singh le a ho te hian thamasa khan an tho pui pakhat chuatura Putin silai le ngun nam te nen Punjab Asnala Police Station an beya Police official paruk an hliamani thil thleng awang hian Punjab sarkar point soi sel atok na sale inrin ni liam ta khan Jalandhara Amritpal Singh chu chak taka motorcycle atlan mu ani ti an soi nuwa police ta chuan man tumin bei pui an thak zui ngala mase police te hi alapum pel theizelani police ta chuan singa tho pui hnai tak mi pasari an man to a Waris Punjab de member engemozat chu thuzo pia turin an reng mek bok Jalandhara hian singa kar man ani boka a motor chunga hian silai le amu tam tham tak mu telani Amritpal Singh man tuma anzon mek la hian buaina le boruak thalo thleng thei ven na turin state sarkar chuan Punjab state a mobile internet le SMS te ati top chu nimin thleng khana pot sei le ani inrin ni le nimin pia khan hang service te hi ti top along ni to ani state Punjab million som ni le pasari chenna Amritpal Singh separatist Khalistan movement mantum na awang hian internet hi ni thum man ti top to a Amritpal Singh hian Sikh religion manga ama zui tu te tan sovereign state dinadua Punjab police tan mi za som pani he thilawang hian an man to ani COVID-19 chuan min kian san hlei theilo ani bermai India rama COVID-19 shikai an pung chole tana inrin ni liam ta khan shikai mu chua hi mi sang khat som sari le pakhat anom thar le hei hi ni za le som ni pakon nuwa ni khata shikai thar sang khat chuang anom le na mas saberani Union Health Ministry in nimin pia data ati chua nimin pia jing dariat thleng khan rampuma shikai mek active case hi mi sanga zakwa som panga anom tling le to ani
in rin ni khan hripuya wanga thi mi pathum omin COVID-19 3 thi pui hi India rama minoi nga le sing thum zariat pahni anom tling to hrikai to atanga en kol dam recovery re thi za som ko pariat point pariat ni in thi pui hi bial pakhat % an ni thung mithiam ta chuan tun hnaya hrikai an pun chhole na chan hi covid variant har XBB 1.16 wang li in an soya he variant ka hi India rama January thla khan mi pahni mu an nia February a mi somnga le pakwa le March a mi som panga kai mu an ni to karliam ta khan World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom chuan khovel puma mi makta duai sari chuang in an thi pui COVID-19 hri chu public health emergency ni to lovin mi pui ta chuan seasonal influenza pa ngai anga an ngai chho to arin thuwa soi heti rual hian covid thrilaka film khur alangai reng ti asoya mi hring nunna ti top thei virus alani zelanga ma se hotlang le hospital system ti buai vek thei virus zero ani to lawang ati WHO in China ram chu COVID-19 in tran dan zep khotlai to lo turin ati ti thu uhuna kol vom ziak hi ngai thak chun zom te ang World Health Organization WHO chuan COVID-19 bul in tran dan chuina kal zela China ram chu tun malama khovel in ala khiat ngai lo nat na rik thar SARS-CoV-2 aming COVID-19 bul in tran dan zep then lo tur le khovel mi hring te hen at na rik virus laka an him theina turin COVID-19 lo in tran dan nia ngai athil lo hriat ang te chu mithiam ten uluk uso ka an zir theina tura puangzar turin angen seafood market a phung atop COVID-19 Sri Lankan tran tira ersi lo dar tran na nia ngai huanan seafood wholesale market Wuhan khopui Central China Hubei province chu January ni somni pakhat sang hi somni khan kharania helai mun hi COVID-19 shikai ti China ramin ariat thei masak ber mun ani awangin atira tangin tinzon chatania international scientist te point zirchian ngai tumin anlo be to a ma se helai mun an han thlen meu chuan an thil zir du nu ma eng ma an han mu to lo Chinese ho tulam hian he muna hian thil chui zui thei mut chia eng ma an nei lo COVID-19 shikai masak na ber ni riat ni ma se a seafood market chevela hian WHO expert team khan ari mara an han mulo COVID-19 3 alo in tran dan zir chiana tulna chan chu COVID-19 hi ramsale nung chadang te atanga mihringin akai chon nge ti pal thil thuwa laboratory atanga virus chua pal ani zokem ti khriat du na wangani chuba ka nakin nulama shrileng non le theilaka inventan tur kong zonna atan atul bokani atopa China kumthum chung zet chu athil hriat le atira data alo khon khom te zep khomuang le hubbeta thuplui tlata WHO World Health Organization chuan China ram chu angaya China ramin COVID-19 zirchian na tur thil poimo tak alo lak te chu engwang khera uipui voi angrima ngoi pui le zep tlat nge ani ti in WHO chuan China chu akam khatani China thu ve thung COVID-19 lo in tran dana China thung chuan engkim in hong le langtlang tak open and transparent in a kalpui ti chu atan mun ani WHO chuan COVID lo om tran dan chung chang nia chui zon thei Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data GISAID January thatop lama database internet atar chua tun nai maya an no re le tak thu chuan abara khai hle a he data hi Chinese Center for Disease Control and Prevention CDC in COVID-19 Sri Lankan tira Wuhan khopui
huanan marketa sampul engemaw zat kumsang ni som ni bullama an lak khomani ti WHO Director General Tedros Adhanom chuan a soi GISAID hi khovel puma science thiam na mang tangkai tura kumsang ni pariata pol dinani he pol hian mihring in kai chon thei tlang hrileng natna genomic data of influenza viruses an thlurna satawangin coronavirus chi hrang tam tak zinga COVID-19 pandemic bultum tu natna hrik bul in tran dan ngai ven reng an ni internet a data da chu ani khan khovel ram tam taka scientist te chuan an lo hlan chu download man mai ba ka chu data chu an lo zir chiang zui ngal ani he data omzia kan riat chian vele Chinese CDC te chu dor halan nia he an data nge hi chip chiar taka WHO le international scientific community te hna an lo zir chian tura an hna petura ngen ngalani ti Dr. Tedros Adhanom chuan a soi zel dan chuan WHO peng pakhat Scientific Advisory Group Organization of Novel Pathogen SAGO in mu khom po ko tumania Chinese CDC lam mi thiam tele International Group of Scientists te po hazir bing na atel tur le hemi chungchang thil om thei dan zong song te khial sina chui chiang kel turati annia chuan thil mu chu SAGO hna thlen turati anni China ramin COVID-19 thil riat tur trul apetra em hezo na hi ai tia chan lo chi ani lowang COVID-19 tri lo chuana le lo in tran dan dia lang thil zir chian theina tur om zong song ta chu te lua om lo le abo awang om hau lovin khovel hna rang takin in hlan chhon ngal turani heng thil te hi kumthum kaldai to a khan in ti turani ti chu WHO in China akar dan le WHO ngai dan ani The New York Times in March ni som paruk sang ni som ni pathuma a report dan chuan hunan seafood wholesale market atanga swab sample genetic data la kani hemi nu mai hian he market hi Chinese thunei tu te chuan rang takinan khar zui ngala achan chu henat na rik waisar tak an nu loka khovel mi hring nuai tam tak suat tu coronavirus bultan na nen inzom na thuk le nget tak ne riat ani wangani US norna wangani President Donald Trump khan COVID-19 lo ir chu adana China chu abur bun nget mi a China virus ati kuk rengani kha kan la hevek ome Wuhan Institute of Virology atanga ti pal thil thuwa chua pal accidental lik le ramsa le bakatanga he virus hi mihringina kai ti chungchang thuwa mithiam te anin hial na sa le a antran munpo an so ngat dun hle ti khovelina ria he thu COVID-19 natna rik alo dar hi United States of America intelligence report rang lut an la khom US Department of Energy in COVID-19 bullo in tran dan chu Wuhan Institute of Virology atanga ti pal thil thuwa virus put pal accidental laboratory likani ti anpuan no nirei lo te a tuna thuthar hi aron langjui ta ani buichia lai lovina in puang ti hi China din mun hi ani mialem an local rang chuni in seafood wholesale market no sarum taka Chinese thunei tulamin an khar khan ram hnuai atanga an man ram sachi rang mi hringin asa eitura an zor te kha da son le seng hoi an ni main an swab sample te lak ani baka an da na bang chuat le an phurson na atana man thir bom te chu uluk taka endik le genetic data te lak vek ani ti report chuana soi heng data hi an local reng chuni in kum thum chung an thupa an thuplen ngam lo ani ma na coronavirus rik pai tu chu le ramsa chitin reng anung chunga an zor zinga
coronavirus genetic sample mille pai thei an hreta chu rakun dok ani rakun dok hi si hal lam chi apui tling po kezi som tling thei chau ania bul cha le bit tak ania sahel nung cha te lam chi a se thei zong le trop nok chitin reng e chi ani Mizoram chunga rakun dok hi anom lawani mel achiang chuang lovem Chinese researchers stand global initiative on sharing avian influenza data GISAID nena hemi chungchang data file anda lu upload atanga coronavirus rik pai tu rakun dok hi an soi chianga he data hi tuna chuan an nuk kira mu tur om to lo achiang lo chu hei hi ani rakun dok hian coronavirus hi mihring hlena an pai ve reng an the dar nge niang tile rakun dok te chuan ramsa nungcha danga tanga an kai chon ve tho mihring hlena an the dar niang ti hi ani angai nom chho le don thil chi hrang hranga US le China anin ngura an thu a in ba chat lai taka hetiang thu thar aron om le ta hi khothlang lam newspaper te alua ne le a March ni som pakwa sang ni som ni pathum chuak India ram chanchin bulian ho te point chung report te chu an ziak chhong na sa hle mai heng news report te hi zia kim sen rual ani lo thumu nu chan chang man deuh to kha angai nom thar le do ne ilo clear zel pot te ang